Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story about Facebook. And ngiyacela ukuthi ningakhohlwa subscribe, like, share, click on the notification bell so that you will notifications whenever I post a new story about Facebook. Ningakhohlwa also skip my videos, so abuka from beginning to the end. Kulaba abaziyo ke sino super thanks. Angisafuna ukuchaza kakhulu because uqeda isikhathi, but if you know you know. So be ngichazele kahle without wasting your time. Another day, another story. Story sethu si-based kwi-story lesi asithendayo njengamanje sakhelo utholakale epheqiketi lapha esikoleni. Okay, ugele yangibhalela ukuthi hayibo welungi. Yabo uma ngibuka le story lesi khona istory engisikhumbulayo ukuthi mina I lost u-aunt wami due to into ecishe ifane nale. Hayibo ngithi mina kanjani asugele heneni anti shitha umuntu nje ongcolile yabo labo ade abahlonishwayo isontweni kodwa nje umuntu owumangcola nje umuntu oyidlapha nje ekhuluma ukungcola kodwa yabo uthi sasingazi ukuthi anti ungcolile nje esontweni. Uthi until that once lenyana day shuthi u-aunt wayefletha nabafana abancane yabo wayethanda ukulala nabafana abancane and we were not away. Uthi ugeli ke hayi kushuthi ke u-aunt khona mfana ayimfuna hayi kushuthi ke lo mfana lo kushuthi ahlezi refuse u-aunt yabo ukuthi akamfuna u-aunt. Hayi so this one time umfana mavedane walento walimala, so mfana walimala wadutshulwa abantu abo wacishe washona. So I maseke ke yabo mfana sende kune group ye church yabo. So mfana sende ke message ke group nathi mfana ngiyabonga kakhulu ngisengiphumile esibhedlela or something yabo kodwa i-update ibandla ukuthi usephumile esibhedlela nani. So uthi ugeli akazi noma mhlawumbe mfana wayena khona ukushaywa nonwani no-aunt yabo. So hayi u-aunt avedane aphendule kwi-group yebandla. Lapho u-aunt uyahlonishwa umuntu omkhulu esontweni. Aphendule kwi-group yebandla lapho usho umfana mhlawumbe amshiya ngo-13 years. Athi nje u-aunt how siyabonga buka nje usucishe waze washona ungasayidlanga itut engapesa yabo abeke njengoba linjalo ukuthi phela ngeke ngikwazi ukusho mina lapha senje two aunt wakhona ashigama elingayi isigaxa segama egroupini yebandla kuthiwa hayibo uthuke wonke umuntu lapho ke kuthiwa that time ayengakakwazi ukureverse yabo lento yokudelete ama message kuthiwa nje hayi esontweni iqale manje kuhlukane ngeindlela uthi hayibo uthini u-aunt wakho bonke abantu babuza mina yebo uyahlanyena u-aunt wakho kanti ayidelete message 1. Number 2 kuthiwa ayi vele beshaya abahloni abafundisi khona nje abafundisi la kuthiwa vele bephume bonke egroupini ukuthi buru bephuma abafundisi beshaya amahloni. So umnikazi wendaba naye vele iphume ayithiwa mephuma umnikazi wendaba yibo basabaze because abahlali naye igcikeni yabo ukuthi lapha wayefonelwa nayo noma wayebuza noma kwenzakalani. So hayi ila igroup siyacirculate indaba kuyabuzwa uthi ugele kubuzwa mina kakhulu because mina engiclose nayo u-aunt wami. So kuyahlanyena u-aunt wakho yini lento ayibhalile hayibo u-aunt wakho right yini u-aunt wakho uyajola yini nosibani yabo kulokhu kubuzwa yonke imibuzo. Uthi ugele ayi ngisho mina uthi guys angazi lutho aqeda ibuzani umnini wendaba angazi lutho. Yes she's my aunt kodwa angazi lutho. Hayi uthi ugeli ke u-aunt uhlala yedwa. Uthi hayi u-aunt ke kushithi lento emuhle le yabo kuthiwa imudla mase fonela u-aunt asatholakala yabo uthi sitshene ukuthi hayi u-aunt wenze ukuthi ushawa yihloni yabo la lento leyo. So ke sibe nokuthi asingamxini mhlawumbe ushawa yihloni la lento leyo. Kanti u-aunt usezama ukuyibulala guys. So u-aunt evele iphuza amaphilisi inqwaba yezwa kuthiwa amojuqa amaphilisi amojuqa u-aunt amaphilisi amojuqa u-aunt amaphilisi amojuqa u-aunt. So kuze kube khona nje lo mama oshoyo ukuthi as much as ebhedile but mina ngizoyika ukumcheck because she's a friend ngizokhuluma naye ngitshela kodwa ubhedile kodwa phela nawe ke akusho bese suba away from everyone sibandla siyalalela sijajani futhi siyaxolela yabo asho yonke leyo nto. Hayi kuthiwa afike lo mama kuthiwa lo mama nokha emzini wakhe lutho atakaphendula. So hayi lo mama lo avele asho ukuthi abuze komakhelwane hayibo bamgcileni kuthiwe nje yawu simgcile mhlawumbe uphelile u3 days singamboni. Hayibo kuthiwa athuke ke lo mama ukuthi ayegeke umuntu ongaphumi ongenzi lutho akaphumi nje yena lokho ayivalele. Ayithiwa lo mama lona ke esucela bezama ukubreak up in yabo because usola ngazo ukuthi contact off ngoba nefoni yakhe ayingeni akwenzeki lutho. Ayithiwa lo mama lo bebreak in ke nomakhelwane awu makuthiwa babengena
uthule kodwa uyezazi usaphefumula kodwa nje ufile kodwa ephila. Ayokuthiwa nkosami bemletshuzeke bemthathe-ke bemphuthumise esibhedlela-ke bephaphama esibhedlela. Bephaphama nje abazalwane sebegcwele la bazomkhulekisa ngoba bazama ukuzoyiveza ukuthi sebedlulile kuleyo nto. Kuthiwa nje avele eshaye amahloni abheke nedebothi wazane vele ecimeze futhi alale. Kuthiwa nangempela-ke sihambe-ke isikhathi-ke aphume esibhedlela. Yabo kuthiwa-ke udokotela wakhe asho ucela bengeza ukuzomcheck-a because ukhulumile naye ukuthi uyasaba ucela nje ukuthi kwamanje eshayise ngomoya ngabikho ma-visits azolokhu efike ezombheka. Kuthiwa nangempela-ke uGeli angavizithwa umuntu. Kuthiwa esefika ilanga le-discharge ayihambela emzini wakhe, kuthiwa uGeli watholakala ehengile guys. Kade kuphuma nje esibhedlela wafika wayibulala washona kanjalo. Kwaphela kanjalo ngo-anti wentombazane. Ithi nje ngiyayisaba into yokuthi uvele wenze iflop ubonwe yizwe lonke because ekugcineni ilindele ekutheni nje ufe. Uthi nje washona kabuhlungu anti uthi sonke sasiphatheke kabi. Siphathwa kamnandi ukuthi sesifuna ukumnika ibreak kanti simnika isikhathi sokuthi akwazi ukuthi alokhu eyicabanga kahle lento aze afike ku-conclusion yokuthi ufuna ukuyibulala. Uthi ungebuhlungu umngcwabo, ungebuhlungu umngcwabo ka-anti. Uthi kwaphela kanjalo-ke ngo-anti wami. Siphela lapho isitori sesanamhlanje. I hope enjoyile kakhulu guys. Ningakhohlwa subscribe, like, share, click the notification bell so sizobe ukuqala ukuthola notifications whenever I post a new story. Love you.